Obwo barikweteranira omu kibiina kyabo ekya Kata Youth Investment Group eminyete egi ekatandikaho za project z'emiringo etarikushushana ezirimu kurisha no kuhinga bitu nibagira ngu okutunga akatare kukibagumire obwo hati nibenda gavumenti ebahereze omukono. Aba nibejumbira omu kurisha enkoko, enzoki, empunu hamwe no gukora bed z'amajani, omwani na nebindi. Okufuna akatare kigumire konka ntugezaho customer yija omukwata mpora notekwa kumurisa ngiri kurebeka ngo yagira ki yarugaho yagira iki yagura kandi tukabe ntugira ngo government kwe kuba netwibasa nekibasa etuteraho buryo kugira ngo twakore ibintu nkebi etutereho uburyo bw'amantura ke kubona akatare. Twine ready market hano mu Rukonjeri broilers no shanga market yitu kubona ne abantu abakwijaguraho enkokemwe enkoki ibiri yabo n'abagenyi kandi market ndije twine ne ya hotels kandi hotels nyingi mu Rukonjeri tina bakubaga more than 5 in a day. Nabagira government nerabya programs za NADZ ombarisa bembuzi abempu n'abentobonka bo abarukutunga enkoko n'enzoki tine ahiba kuganyirwamu omukutunga katare. Omukutunga enkokezi ninyenda kugira nti omwe washanga ngo market yenkoko niyeru kutubera niyeru kubegumira obwiro bwingi abo ko omwe washanga ngo enkoko zitukuzikumara kuba ready ushanga ubundi twaza kuronda market tukagwine market yo kugira ngo elistede konkanturonda market omuri Rukonjeri omu hoteli omu bantu baburijwe nabo hatabinje batumanyire nibija kuzironda hayi turi kutura kandi hamwe n'ahandi hantu noshanga umushanka nyinyi ne family nimpangi senju ukiza kushanga ni ntunga emitwari 15 omwezi mutwari 15 ebindu kuza gukora byona nibitekwa kubanza byandabo mu ngaro oyihireho amizi gonga nugo gatakunda bo mu ngaro. Eminyete egi negira ngu okutandikaho project ezi bakatunga loan z'eminyeto omu mwaka 2013 konka ahabwo kugira ngo government nerebera abantu abatungukire munonga eki nikibanyiga munonga. Tukabasa accessinga loan youth loan yatuyambire okubasa kutandikaho na munonga project bayamba abantu already ababire successful tubakwenda kuyamba bakutandika so nkanye hati nibabaza no kutija kumanya ngo I'm supposed to be helped because tinyine cyango kimango kiba kuza kureba ngo cyango nibenda oliyo wadi zire ibintu byinje wabiro mu kigo ile center office akazireta akazizo mu agriculture that is the business bakwenda ngo barambuza abana. Eminyete egi eine ba member barukwingana 35 kandi nabagira ngu bakata MP hazuru kwingana $50,000 omusente za Uganda konkana hati bimwe ombe batungire nkenkoko batandikire kuzerira ahabwo kubatibine katare. Gashaka Stuart twino mujuni.